Presidenti wa kiama kia mubira guku bururi-ini Nick Mwendwa ni augite ati ugitiri wa macambiki maria makeyumiria kwirorera ngucanio ya ruciu kiharo-ini gia Kasarani gatigati ga timu ya bururi ya Harambee Stars na timu ya Taifa Stars kuma Tanzania ni wa iguru, na ningi akoria macambiki gukeyumiria na njira nene kunyitirira timu iyo. And so in the perimeter we're going to have good security around the stadium as well, when you get off the stairs, so that no one is harassed. Please do not show up. Kama wewe unakuja kuharass watu na kusumbua watu, please don't come. Oroho Mwenda ni augite ati timu ino iharirie kuigana gucemania na Taifa Stars, kuria ningi ongereire ati ena mwihoko timu ino ni kandikithia mumirira mega ngucanio-ini ya ruciu na kuhe kanya mwihoko wa kunyita itemi kwa rita ria mbere ngarangaro-ini cia CHAN. We played well against them in Tanzania last weekend, and I believe tomorrow we can have a result and proceed to the next round against Sudan. Ona kuri uguo Mwendwa ni ahithuritie ati athaki aya matire maramukira marihi mao kuma kwi ministry ya mathako, na kuria riu oritie thirikari gutigirira kigina gia kuriha athaki ni kiarutwo niguo kumongerera mayo ma kwandikithia mumirira mega riri maretha tigiti wa guthaka ngucanio cia CHAN. Nimewaeleza mambo ya pesa kwamba ministry haijaleta pesa, na kila mtu anajua kwamba ministry haijaleta pesa, lakini vijana wetu wajua mara nyingi sio pesa tu unachezea. Mwendwa ningi ni atheretie ati muthaki John Avire ndagathaka kuona ndacokete bururi-ini kuma bururi wa Misiri, guku riboti ikiuga ni ekiraniire kandarathi na kirabu kia Tanta FC bururi-ini ucio. Mehariria ma ngucanio ya Kenya na Tanzania muthenya wa ruciu no marathie na mbere, guku president wa FKF Nick Mwendwa akiuria akenya makeyumiria kwa wingi niguo gucapoti timu ya mucii. Handu-ini ha Kameme TV, Njeta Mwaura wa Kenya Njui.